vuhaxi bya mahungu ya SABC Twig kusuka eAuckland Park eJoni hi lawa lama ya nga rhanga emahlweni madyambu lawa. President Cyril Ramaphosa u ri pfhumba ra Vulindlela ri ta pfuna swinene ka vukorhokeri na ku simeka mitirho. Migingiriko yi yimile eka Malamulele namuntlha, vaaki va karhele hi vugevenga. Maka hina intsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Mina vito ni Matimu Khosa ri perile. Vaaki va ka Malamulele va terekile hi mhaka ya ku nyanya ka vugevenga endhawini liya. Xitereko xi kavanyete mavhengele na swikolo. Vaaki va hlundzukile ku baleseriwa no dlawa ka mufana wa 20 wa malembe no pfinyiwa ka makwavo wa yena wa 17 wa malembe. Va vuriwa ku va va ngheneriwe ekaya hi ntlawa wa swigevenga. Ku vikiwa leswaku ku na ntlawa wa vavanuna lava xanisaka vaakatiko va ka Malamulele. Navusiku vaaki va ngheneriwa etindlwini, va khungiwa, ku tekeriwa nhundzu no koxiwa mali. Eka mhangu leyi ha ku humelelaka, ndyangu wo karhi wu ngheneriwe vavanuna navusiku va balesela no dlaya muchudeni wa 20 wa malembe no pfinya makwavo. A ku si khomiwa munhu mayelana na mhangu leyi. Vaaki va mache va yisa papila ra swikoxo emaphoriseni ya ka Malamulele. Va koxa leswaku maphorisa va endla ntirho wa vona wo va langa navusiku. Va koxa na leswaku ntlawa lowu xanisaka vaakatiko va kumeka no pfaleriwa ejele. Murhangeri wa EFF Julius Malema u tsoniwe visa yo nghena eBritain. Malema a fanele a teke rendzo hi xihahampfhuka a kongoma eUK nhlikani lowu ku ya nghenela nhlangano ya le Cambridge. Loko a hlamusela eka xiyenge xa mabulu xa X, Malema u ri u kume papila ro n'wi alela mpfumelelo wo nghena etikweni leriya. U ri nkarhi wa kona a ri erivaleni ra swihahampfhuka ra OR Tambo a yimele ku khandziya xihahampfhuka. Malema u ri leswi swi kombisa kahle leswaku mfumo wa Britain wu ringeta ku miyeta mavonelo yo hambana ya tipolitiki ya matiko ya misava. Meyara wa Joni Dada Murero u ri mpimanyeto wa doroba wu ta kongomisiwa ngopfu ku hluvukisa ndhawu ta le malokixini ku katsa na Diepsloot, Orange Farm na le Ivory Park. Murero a andlala mpimanyeto wa masipala wa Joni namuntlha. U ri 300 million wa tirandi yi pimanyeteriwile ku hoxa gezi etindhawini leti nga riki na gezi. Hambiswiritano, bandla ra DA ri lava leswaku Murero a suka exitulwini. Investment on bulk infrastructure such as roads, sewer, stormwater, electrical and gas reticulation. This is a meaningful investment in the creation of 27,000 jobs. Fellow councillors, every day we must listen and respond timelessly to the voices of Joburgers. All they want is electricity, water, transport, safety and housing. In this regard, let us continue to executing and doing the following. 1, implementing our energy sustainability strategy that tries to ensure the delivery of conventional power and integrate new distributed energy generation and energy storage facilities into the energy mix. The big idea aims to reduce our reliance on generating a capacity from Eskom. This new energy mix is designed to relieve the pressure on Eskom. 2, investing in deprived and marginalized areas with the goal of addressing deep infrastructure backlogs, transform these settlements into livable, connected, and economically viable communities. To this end, the city has allocated at least around 3 billion over the medium-term revenue expenditure framework to invest in 8 of its own most undeserved, underserviced areas: Diepsloot, Southern Farms, Ivory Park, Gulfontein, Orange Farm, Soweto, Rivale, Zandspruit, and El Rado Park. Revitalizing the inner city by restoring Johannesburg's urban core. At the center of Johannesburg High Impact Program is the Inner City Revitalization Project. This cross-cutting initiative is aimed at upgrading bulk infrastructure, refurbish abandoned buildings, install safe public lighting,
and restore dignity to the heart of the city. This investment will unlock mixed income housing, attract commercial tenants, and reignite the economy of the central business district. Key precincts such as Marshalltown, Jeepistown, Hillbrow, and Braamfontein will benefit from this multi-layered program. Kwalomu ka 130 wa vafundhisi kumbe cardinals va kereke ya Roma va sungule nhlengeletano yo hlawula Pope lontshwa leswi ta endzhaku rifu ra Pope Francis n'hweti leyi nga hundza. Vapfhumba na swirho swa kereke ya Roma va hlengeletane ntsindza wa kereke Vatican va yimele ku vona Pope lontshwa. Swi nga teka masiku nyana ku va nhlengeletano leyi tivekaka hi conclave yi hlawula Pope lontshwa. Kereke ya Roma hi yona leyikulu ya Xikreste laha misaveni hi nhlayo ya kwalomu ka 1.4 billion wa valandzeri. Ntirho wukulu lowu va nga langutana na wona. Vafundhisi va kereke ya Roma va sungule ku hlengeletana ku hlawula mufundhisi nkulu kumbe Pope. Va ta sungula hi ku ya hlangana na ntshungu wa vaaki eSt Peter's Basilica. Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo. We are here to invoke the help of the Holy Spirit, to implore His light and strength, so that the Pope elected may be he whom the Church and humanity need at this difficult and complex turning point in history. Della storia tanto difficile, complesso e tormentato. There is no other trait and other description and quality of the next Pope other than the life of Christ. May he truly radiate the life of Christ, the mercy, the compassion, the justice of Christ, of course. No? There is the love, the mercy, and the justice of Christ for the whole world. Justice is not just about for the victims of war and crimes, but justice for the poor, justice for the environment, justice for the little people. Ku hava mfundhisi nkulu a nga hlawuriwa hi siku ro sungula ra nhlengeletano. Ku vota ku nga teka masiku yo hlaya ku va swi tiva ku i mani a nga ta va mfundhisi nkulu wa 267. I think it's really amazing. We're very fortunate to be in Rome at this time. So, yeah, looking forward to it. I think he's going to bring a lot of new people into the church because since it's going to be a new pope, he's going to probably connect more people worldwide. Kusukela mindzuku vafundhisi va nga ha vota ku hlaya hambi ku ri ku ringana ka mune hi siku. Musi wa ntima lowu nga ta huma hi chimela elwangweni ku ta va xikombiso xo gimetiwa ka ku vota, kasi musi wo basa ku ta va xikombiso leswaku mufundhisi nkulu wuntshwa se wu hlawuriwile. Ntlhanu wa vavanuna lava hehliwaka hi ku dlaya xiyimbeleri Keenan Forbes loyi a tiviwa hi AKA na munghana Tebelo Tips Mutswane va ta tlhelela ecourt eDurban mundzuku. Forbes na Mutswane va baleseriwe va dlawa ehandle ka vhengele ra swakudya eDurban hi lembe ra 2023. Vachuchisi va karhi ku ringeta leswaku va hehliwa van'wana lava nge le tikweni akelani ra Eswatini va vuyisiwa laha kaya a Afrika-Dzonga. Sweswi ndla malembe ya mbirhi ximbirhi xa ndhuma xa vunanga bya rap Keenan Forbes loyi a tivaka tanihi AKA na munghana wakwe Chef Tips Mutswane va dlawe va hehliwa Mziwe Themba Gwabeni, Amakwabo Lindokuhle na Linda Ndimande, Siyanda Miyeza na Lindokuhle Mkhwanazi va rhwexiwe milandzu ya ku dlaya lembe ri nga hela hi Nyenyanyana. Vachuchisi va ri va lulamerile ku sungula ntengo. Nandzu wu tiya hi vumbhoni byi katsaka nkandziyiso wa CCTV, tirekhodo ta ti-cellphone, switatimende swa banki ni swikambelo swa maculo. Vachuchisi va ri Gwabeni hi yena a nga luka mano yo dlaya AKA naswona u n'wi landzelerile kusukela erivaleni ra swihahampfhuka ku fika ehotela. Ku vi kwala leswaku mikandziyiso ya cellphone yi komba leswaku Gwabeni u fonele vahehliwa lavan'wana a va byela hi ta ku mafambafambelo ya AKA. Vahehliwa va ri exitokisini kusukela loko va khomiwile tanihileswi va nga aleriwa swikombelo swa bail. Vachuchisi va ta tlhela va vitana vatirhi va le restaurant ya Wish lava va tirha hi siku ra mhangu ku ta nyika vumbhoni ekhoto. Khoto le henhla ePitori yi bakanye xikombelo xa appeal xa vandla ra DA mayelana na card redeployment ya ANC. DA va endle xikombelo xa appeal endzhaku loko xikombelo xa vona xo sungula xi tsandzile ekhoto. Vandla a ri lava leswaku
tirhelo ra ANC ro tholana hi xivona eka mfumo kumbe country deployment ri herisiwa. Hambiswiritano, khoto yi kume leswaku yi tsandzekile ku ta na swivangelo swo twala eka xikombelo xo lava ku endla appeal. Malangute mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Swirho swa ANC lava nga khunguvanyeka eka xifundzantsongo xa Peter Mokaba eLimpopo va kombise ku vilela etihofisini ta vandla ePolokwane. Va yise swivilelo mayelana na nxaxamelo wa varhumiwa enhlengeletanini yo hlawula varhangeri vantshwa va xifundzantsongo lexiya. Nhlengeletano yi languteriwa ku va emahelweni lawa ya vhiki. Swirho swa ANC a va ri kombiseni ka ku vilela ehandle ka tihofisinkulu ta ANC ePolokwane. Marhavi yan'wana a ya tsakanga hi mafambiselo ya swilo ku nga siyiwa eka nhlengeletano yo hlawula vurhangeri bya ANC eka xifundzantsongo xa Peter Mokaba. Va hehla vurhangeri lebyi nga kona hi ku tsarisa varhumiwa va vuxisi, naswona a va lavi ku hlamula ehenhleni ka swihehlo leswi. Eka 103 wa marhavi kwalomu ka 43 ya marhavi hi wona ya nga tsarisa ku fika eka nkarhi wa sweswi. We want our dispute to go to provincial level because at the region we cannot get a clear answer. Nhlengeletano yi languteriwe ku sungula emaheleni ya vhiki leri. Van'wana va swirho va lava ku ri nhlengeletano yi hundzeriwa eka nkarhi lowu taka. We hope that the National Executive Committee of the ANC, also with the province, will come to rescue so that we don't find a situation where next year, 2026, we find the ANC losing local municipalities. Because in the ANC, we speak about democratic centralism. We necessarily mean that democracy must then prevail with everything that we do. The branches were scheduled for Sunday, the 9th of March. They said and they did not correct. On the 10th, branches sent this to say, we ended up dissolving the meeting because nothing happened. But when we got the report, the scanner report, it says those branches went in on the 13th. And yesterday, as we were doing registration against the community that came from the provincial office. Vurhangeri bya ANC eLimpopo a va se angula ku fika eka nkarhi wa sweswi. Afrika-Dzonga ri le khombyeni wo helela hi gasi. Gasi yi tirhisiwa swinene etifemeni hambi ku ri emakaya eka mintirho yo fana no sweka kumbe ku kufumeta tindlu. Tiko ri kuma gasi yo tala kusuka eka tiko akelani Mozambique hi phayiphi yikulu ya khampani ya Sasol, kambe ku vikiwa leswaku gasi yi le ku heleni. Makaya ya Afrika-Dzonga a va nga khumbeki hi nkayivelo wa gas. Leswi swi vangiwa hikuva mindyangu yo tala na mabindzu ya tirhisa gas ya LP. Mutshami wa xitulu wa xikolo xa mabindzu eWits Priscilla Mabelane u ri nkayivelo lowu ta khumba tikhampani letikulu. I think South Africa has got two types of gas supply to the domestic market, particularly to the households. One is LPG, which is basically imported when we used to have a lot of refineries that used to be refined here. So that will not be impacted. And I've had a lot of people saying, should I be buying more bottles as I approach 2028, 2029? We believe that will continue to be a source of supply. Holobye wa gezi Dr. Khosiyenso Ramokgopa u ri ku hunguteka ka vuhlayiselo bya gas ePhande na Mozambique swi hi kambirhi eka Afrika-Dzonga i nkateko loko hi le tlhelo ku ri khombo. South Africa currently imports approximately 160 petajoules of natural gas per annum from Mozambique, representing more than 85% of our total consumption. Sasol, the largest user, consumes around 125 petajoules annually, creating over 30,000 direct jobs and contributing approximately 5% of GDP. Yet the Phande Temane gas fields are projected to decline between 2026 and 2028. This anticipated gas cliff is a significant threat to our economy and one that demands a coordinated and forward-looking response. Murhangeri loyi a khomelaka wa Petroleum Agency of South Africa Dr. Bongani Saidini u vula leswaku gas yi kumiwela tikweni exikarhi ka 2019 na 2020. Hambiswiritano,
vativi va ri leswi swi nga ha pfuna tiko eka ku sivela nkayivelo lowu nga kwala nyongeni wa gas leyi tirhisiwaka hi mabindzu yo hlaya laha tikweni. I have just demonstrated and articulated the fact that gas was found in 2019-2020 through the Brelpada and Leipert wells by Total Energies and Partners, gas that is a right that is now held by Main Street. Eskom yi vekisa eka LNG gas ku kuma gezi ra switirhisiwa swa nkoka eRichards Bay, hi laha gezi ri nga ta huma kona na ku tiyisisa mphakelo wa gas kusukela hi 2028. Ramokgopa u kombele maAfrika-Dzonga ku tirha kun'we ku papalata nkayivelo lowu lembe leri taka. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 23 cents, pound 24 rand 35 cents, euro i 20 rand 72 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 34 cents. Minkavelo ka JS ya yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $3,385 hi awunsi, platinum i $983 hi awunsi, nxavo wa oyili yimbisi i $61.74 hi mphongolo. Ntshamo wo lavisisa matikhomelo ya muavanyisinkulu wa le Eastern Cape Selby Mbenenge wu karhi ku ya emahlweni eJoni. Mbenenge u langutane na swihehlo swa masangu. U mangariwe hi mutirhi ehofisini ya yena Andiswa Mengo. A hi languteni hi laha ntshamo wu nga famba ha kona namuntlha. I'm asking you, in the context of this discussion, does the context of the noted discussion about exchanging pictures between Ms. Mengo and JP and punctuating that comment about me, being Ms. Mengo, wanting money, or you, JP, going to give me money if I want it, and then punctuating that with a monkey closing its face, is that inconsistent with JP's understanding of the use of emoji as being flirtatious? No, I would disagree with that. Because when I gave my evidence yesterday, Chair, there were instances in which I said that there was a specific, I think Advocate Skeppers led me through the evidence when there was a sticker sent to say, no, honourable member, don't do that. Within that specific context. So it's not I can't give a blanket response. Inter Milan va ta tlanga na xipano lexi nga ta wina eka ntlangu wa ti-semi-final exikarhi ka Arsenal na PSG. Xipano xa le France xi wine nenge wo sungula hi goli yin'we eka tandza. Nenge wa vumbirhi wu ta tlangiwa madyambu lawa, kasi ti-final ti ta tlangeriwa eMunich eGermany. Kasi ya lawa emakumu ya mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Riperile. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi na kwala xifundzenikulu xa Western Cape. Kasi loko langutisa kwala tindhawini tin'wana ta tiko ku languteliwe maxelo yo saseka lama nga ta va kha ku sasekini. Loko langutisa kwala kasi na mundzuku nakona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona, timpfula to vevuka kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kasi na kwala Eastern Cape ti kha ti famba ka 30 wa ti-percent. Kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo nakona ku languteliwe mapapa eka tindhawu tin'wana. A langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala Gauteng, loko langutisa kwala Johannesburg kona ti va 24 kasi loko langutisa Pretoria kona ta va kha ku kufumela famba ka 25 wa ti-degrees. Loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kasi na kona ku languteliwe maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku hisa kwala Musina ku hisa Thohoyandou, kasi loko langutisa kwala ka Maphata Blinkwater kasi kala Botsoleni kasi na kwala ka Hlaneki ni le ka Maphata nakona ku languteliwe maxelo yo hisa. Loko langutisa Pharavula nakona ku ta va kha ku hisa, Polokwane na yona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 26 wa ti-degrees. Loko langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa Sikhukhuza kasi Mbombela yi ta va yi kha yi famba ka 27 wa ti-degrees. Kasi loko langutisa eMelona
nakona ita ba kha phamaka ka 24 wa degrees loko lang xifundzenkulu xa KwaZulu-Natal nakona tlongtele maxelo yo kufumela ka loko lang sa Richards Bay 24 ka skola dorobeni ra Durban yona ita ba kha phamaka 25 wa degrees loko lang soka la xifundzenkulu xa Eastern Cape ka nakona tlongtele maxelo yo sasekla ngata ba kha kufumela ka tindhawu to tala ku kufumela ko la Mthatha ka East London nakona kufumela ka loko lang soka la Gqeberha kona ita ba kha phamaka 21 wa degrees loko lang xifundzenkulu xa Western Cape ka nakona tlongtele maxelo yo kufumela la ngata ba kha kufumela George ku kufumela Mossel Bay ka loko lang soka la Cape Hagala skona ita ba kha ku titimela phamaka 18 ka loko lang soka la dorobeni ra Cape Town kona ita ba kha phamaka 21 wa degrees ka loko lang soka xifundzenkulu xa Northern Cape ka nakona tlongtele maxelo yo kufumela la ngata ba kha kufumela ko la Springbok Kuruman 24 ka Kimberley yona ita ba kha phamaka 25 ka loko la ngutisa ka la Calvin na yona ita ba kha phamaka 26 wa degrees loko lang soka la xifundzenkulu xa Free State ka nakona tlongtele maxelo yo kufumela Sasolburg 23 Welcome 25 ka loko lang soka la dorobeni ra Bloemfontein kona ita ba kha phamaka 23 wa degrees ka loko lang soka la Northwest nakona tlongtele maxelo yo kufumela ka Rustenburg ita ba kha phamaka 25 ka Mahikeng yona ita ba kha phamaka 24 wa degrees ka loko lang soka la Chatsworth nakona ita ba kha phamaka 26 wa degrees leswi mkhomile swona eka maxelo riperile